Nek będzie na tyle. Hvala Bogu, da napravimo uvijek kuće. Napunio je petu. I to tamo kad je stano. Evo ga, jako dobar prvi krug na kvalifikacijama, molim se ja predsjek za ovaj navod otvorio na današnji eventu dok čeka možete rekao samo par riječi o tome. Što rekao? Jako dobar ovo je prvi dio staze. Staze, ali više nego solidno. Jako dobar kruga, vidjet ćemo što će reći socijali, izgledalo je prekrasno. Dobro ovo je. Naše vozi iz Srbije, nisam ništa Šica, nije više ni valjda da su može, malo riže prosipamo po stazi. Dakle, rekao je... Prenosno da počeli hvaliti šteta izvrtavanje, odnosno vrtnja final, odnosno kako god u prvom krugu. Nažalost, samo završnica, malo da nosi Apexa na ovom predzadnjem zavoju. Hoće li izvući do kraja, hoće li ipak ne, šteta, nije uspio do kraja.